tobonanga nsonga nkulu ino nsonga mbedde ensonga etuuka okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala wombanga ojunza oluganda yena akuyunga ng'oyunza oluganda ayongera okuba nga abayunga ate bw'obanga osaze okulukutula yena yayongera ddala okuba nga akutulira irala owali oba okumpi kuno ojja okubona ng'osemberayo nga babaluuyi Mwarabu akoba nti humo fi wadi wa anta fi wadi baganda bo baba mu lusenundi oba mu luba kibangirizi kindi wena waba mu kindi ngati eziralengera mwine wabulanga buli omu ali kubibye abandi batukana okuba nga akoba nti nzera wano natandise gundi ekike kyange wano ebitonkobera byeyo abantu be bakola ki kati eyembere fountain eyo tukoba nti sigala ngo oyunga oluganda lwo nsonga edo tukoba nti wekitiibwa Muhammad sallam yatusomesa ino ku nsonga y'okuba nga tuyunga oluganda yakoba nti laisa alwasil bimakafi'i walakin wasil idha qut'ati rahmahu wasalaha kizira kuba nti omuntu ali awo nti okuyunga n'okuba nti oyunga mu mbeere fano nti oba bindi wabula kyebeeta okuyunga n'omuntu abanga abaire yakutuka ku luganda lwe nga yeekutula ku bayine olw'ensonga eritaida nsamonala bayinza okuba balina kye baamuniiza bw'abanga ize n'abukoba nti kandireyo eri baganda bange okubeeta okuyunga tubananga byonna ebibairewo tubireke tutandike essuula mpyaka iwe oba oyunze oluganda era kyebeeta okuba nti oyunze gundi nakuniiza Bakali nakuniiza ndidi nti oli muniivu yendi ayinsaba onsoniye oba mbaire muniivu yooli aye nkusoniye tutambuze oluganda ekyo nekisinga kuba kiki kirungi mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala idda kubanga akusanukira n'olwekyo owekitiibwa Muhammad sallam mu hadisi eyindi yakoba yatukoba nti ala unabbiukum bi akbari kabairi athalatha nti abaife mbakobereku amazambi agasinga okuba amanene ino ag'emirundi 3 amazambi 3 amanene ino abaali wabonabona bakambara ya Rasulallah ayakobo yakyogera emirundi 3 ala unabbiukum bi akbari kabairi 3 marrat yakyogera emirundi 3 mbakobera amazambi agasinga kuba mabino mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala mbakobera amazambi agasinga kuba mabino mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala yakiragana mu emirundi 3 sahaba akoba nti kuna bala ya Rasulallah basaba bakoba nti bala ya Rasulallah bitukobere mbaka wa Allah nabi abakoba nti al-ishraqu billah izambi erisoka kugaita ku Allah subhanahu wa ta'ala erisoka mazambi amanene amabyeino asa twagasoka erisookera irala al-ishraqu billah kugaita ku Allah iwe kuzimba kayumba kwawo watandika kutamu bintu bye byagundi bya ruwongo kuba okulimba abantu simanyo oli mulaguzi simanyo oli ki eryo izambi neino maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala nerisinga kuba inene izambi eryo okubiri wa ukukil wadain okunoma abazaire abakuzaala ababiri okunoma abaki abazaire bo kasonoma abazaire babiri baba ni mama nobanga obabisamu amaiso bakuba kino tugamba atoba Allah subhanahu wa ta'ala yali abogera ku yakoba nti waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil wadaini ihsana ndiyala mulaya amala taida kuira mu kulamula ku nsonga eyo eyabazaire eyo yala mulaya bibi yamala neri wachi yala mula kuki alla ta'budu illa iyyahu titosinzanga kintu kindi kyona okutola ku ye Allah subhanahu wa ta'ala wabil wadaini ihsana n'abakaira ababiri baba ni mama okuba bisobulungi imma yabologana indaka likibala nadala baba kuzenga batuse myaka egy'obukulu bakairiye kirahuma ahaduhuma au kirahuma omukuba biringa akairiye oba bombiriringa bakairike sabatukanga myaka egy'obukulu atuse myaka yakoba ntfala atakullahuma ufi tobakoba ngati owuli akagamba okubeganya akagambo okweganya asobola okuba oyinza okuba nga tibakawulire ayi okogera nti mama yena alaba akawulire oba baba yena taidinga bayine bakoye aizo okutuma ekintu nga butufu ne kigambo kyakobye wakati kagambo katono ino mukakuba na mukakulingira okaba katono ako konka nti akagambo
mama kagambo baba yena ako konkako Allah subhanahu wa ta'ala akoyo fala takul lahuma uffi tokogeranga togezanga n'okwogera ng'oli kwogera ku luuyi lw'abazaire ku luuyi olw'abazaire bo bombiriri tokakozesanga ati isi mkobe nti mama kamalize kino nja kukikolera kyoli kunkoba mama mbaire nsaba ekyo onsonige tidda kusobola kukikola ayi nga tokoze nti mama yena oba yabaki mulimu ebintu bingi ino mukagambo ako kalimu amakulu mangi ebigambo bingi mulimu amakulu mangi kyova obona nti Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti tokakozesanga eri abazaire bo kakozesa eri abantu abandi kale aye eri omuzaire wo tokakozesanga mama yena ansinie mama yena yamalizanga akoba tiwakulirahuma yamalizanga akoba nti wabanga obwosaba fakul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira basabire ngango okaba nti rabbi gfirli walwalidayya kama rabbayani sagira basabire ngo okaba nti wakul rahma rabbi irhamhuma ay Allah bansasirire bombiriri baba ni mama kama rabbayani sagira ngebandera nganka ali mwana muto mbera yewali mu yalimbi wayendanga okunaba walira yakulowoleza yakandi muleta amadi tunazo omwana alikulira wayenda kuonge ndala nekuluma walira yakandi muleta omwana monseeko oyenda kulambala walira nti wowereza omwana alikwenda kulambala ngakuyiyiza buyiza buli kimu wamala ekyetaago awo waali kungo yedde enungi ayi nga takuswire yere abandi akulinda olina kulya yakutola ku kiwulo n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakoba nti wakul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ayi Allah nsasirira baba wange nsasirira mama wange nga bwe yanderanga nga bwe banderanga nkali mwana muki muto n'olwekyo bigambo ayikoba nti rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ayi Allah nsasirira bakaire bange bombiriri baba wange ni mama wange nga ebandera nganka ali muki muto jogere mulimi rona ndolo ulira mulimi rona nibo batogozeza Luganda Lugarabu koso lulimi rona oli mugwere koso lugwere buli wo bango oli ayi Allah onsasira abazairi ababyayire bange sasira abazaire bange sasira abazadde bange ebyo mumbere fantine eyo n'olwekyo ensonga eyokusatu n'okuba nti okubanga oyunga Oluganda okubanga okutula Oluganda n'amazambi asatu yona izambi neneino okukutula Oluganda okukutulawo Oluganda kiba kibiino ntozaalibwa oli mwisega kanti nze nimubesiga gati nze tirina mwisega gakanti andikewo ekika kyange walumukane kubaino bwabavaamu bakwekona kunga iwe tiwekonekaku seka naam mu mazambi asatu omubaka ge yayogerako okuyunga Oluganda izambi inene okukutula ti kuyunga wabula okukutula Oluganda okutula Oluganda kikola kyamino singa omuntu aba akikoze Allah subhanahu wa ta'ala ma'adhama uququn walidainin wa ma ashaddun ithman innahu yali ishraku billah ekigambo okunoma bakayira ababiri abakuzaala yakiriranisa n'okuba nti akiriranisa na shiriki ti omuntu akoze shiriki nonanomya abakayira ababiri endawulo zero nakutwira Oluganda endawulo zero bona izambi irala eryo seka omuntu akoze shiriki omuntu anomye abazaire be nakutwira Oluganda bonabona nekirala kubanga izambi inene mazambi amanene mazambi manene ino maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mazambi agasinga kuba manene kale n'olwekyo tubenga twegendereza ekintu ekyokubanga tukutula enganda daife tuyunge enganda daife tume kutulawo enganda daife ensonga eyo insha Allah min kabairin mu mazambi agasinga era kuba manene wabona mu zambi eyo tukoba nti min alqabairi shatimi rajul walidayhi mazambi agasinga kuba manene ino n'omuntu okuba ngavuma muzaire we